Este día, el Departamento de Salud ya convini con el más de 100 magabata, incluido con di ila magamayores. Este te presenta con el magabata que puede salvar por causa puede saber de temprano tiempo, con di ila enfermedad por medio de newborn screening. Según con el coordinator del DOH, April Calibot, el newborn screening ta conduci después el 24 hora, desde nace el un bata. Por medio de un blood sample ta examina con este, a ver puede saber o man-detect si tiene differential bata. Cuántos enfermedad tiene que hacer na mental, y enfermedad na sangre que puede causar muerte del bata si hindi puede cura na temprano tiempo. We have the reunion of Save Babies. It is part of the celebration of the newborn screening, and every first week of October po kasi sineselebrate ang newborn screening week, but for the whole month of October, sineselebrate parang celebration ng newborn screening month. So part of this is the reunion of Save Babies. Together with us are a total of almost 100 plus na parents with their Save Babies. So ito pong mga patients natin dito, they were initially screened and then they were found out na nag-positive sila sa mga certain disorders. May sakit po sila, so kung hindi po sila naagapan, hindi sila na-screen, maaari pong ikamatay nila or magiging mentally retarded. So ito pong Save Babies na term natin is they are those who screened and was managed immediately. El mga participantes na incluhi mga bata, kundi ila mga mayores desde na syudad, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Norte y Zamboanga del Sur. Este mga bata que desde sabe que tiene estos en enfermedad ya pone bajo na treatment y curada del Departamento de Salud, razón porque sila yaman survive y ta queda grande normal por causa na medicina y treatment. Ito po yung dinidiscuss ngayon ni Dr. Conch Abarquez, no? And in coordination with this celebration, with the DOH, Regional Office 9, we have the Newborn Screening Center Mindanao. From Davao po talaga yun sila. So sa kanila po pinapadala yung mga test, yung mga blood samples natin para i-test. Según el Departamento de Salud, libre el newborn screening na magade público hospital. Presente na aktividad mag-opisyales de salud desde na Davao, kanya dale seminar y edukasyon con mga mayores, tiene que hacer na salud del mga bata, especialmente aquellos tienen enfermedad. Crystal Almunia, Dateline Zamboanga.